muno womo chese sremanti fi ho ensuo no ba sade yakasa mframa dika no wosuframa ebeba no ya na ano eden enti adehye wo ho no ena wo mo ho so na afi wonsisi wo hunsie enti wo bia bi te se yendia ginaye tamale bole damango anabo gatanga sana wona wo na legu monso moka ho pa wa ena afi girapa monso ya na mobo mo ho ban asie enti monsiesie mu hunsie tro ne de kura aka e de ato ezanse yeni ndonko a efi wura neba na mom gimetefo ase yen sesei osana yenya pai mu na yesan keka ko na wiye de eda sebo a ye ba bekọ ebom ensuo no beba san ba besan niti na asifom na nsa na yenwura ho no ebinum bebobọ titantemu ho enonom sa no na wo mo boye ho kokoi na gimetefo asan so achese wo mo ka we nyina no na atrenche maboafo mo nso mabo edi agina esanse eda sebo a ebefa afa biribi aka ho eno sa nso no se biribi sa eto a mentena se amaba wanum na ebia mfre bloggers no ma wo mfa ntoto media so ansa entem no wafre na admofo no 030 ende kura ento 296 4884 0302 964 884 na one nadmofo entem makasa Meka wo se Sompa kase bo na wotie free Sompa 106.5 FM Accra Nana Kojejesi Company Limited ko ba simpremu a woto adanse ho niam Leicester Ghana Limited or the Yas toothpaste and a brush aba and a Midima for Herbal Center and AGYA tata no paya ye de esomo ye wo Ghana Veterinary professional ewo ho ai wo Veterinary Council of Ghana eti wo mu de se ba mmoa wo mu adwuma enyare kwan befa so ahwe wo mu yie wo mu ye ho adwuma nkasa eti nkraman se wo kra ABOAGYA se jatakra na wo na wo pese Veterinary Council for hwe no ma wo ya aboa no nko ade wo mbetimi ahwa dane de obedi ade beboa no na wo mu se wo mu se Ghana fo ye ni ya agye mmoa ho nsem pa dodo na ye ni nso ya agye mmoa ye ne wo mte ye se fie bebre nkrama wo mu ebi mu pa akra ebi mu pemmoa bebre nti krofo hu se adwuma ba ho se middle class fo ne esikafo no bebre wuduru wo mu fie nkrama he obi wo kra ne nkrama be ye 15 ne nkrama be ye 2 enegu ho enti wo mu ada bi wo mu fa kwati kwan so epe wo mu ho ntem enya ntem no a ye fa wo quack doctors no se ye nya quack veterinary officers any doctors wo ho won ko mo asuku bia woni mu hwe woni mo maduane woni mo yare a ekwan befa so ase mo yare ba se wo hu se Ghana fo emo a ye hwe wo mo yen wo mo ofie ne wo mo tena no ye ni agye wo mo ho asem wo mo abrabo eti wo mo de wo mani akere wo ebi ma biebie veterinary officers ahodo so ye ton enkrama anuane wa ha okra nso na ekuta wo abi wa ha ene ade ene wo mo di bu nkrofo enti wo mbesre so manfo dodo no anya hoyie efise wo mo ye fake no counterfeit fo no bebre wurawuram efise efie bia obekwa ko mensem na kakra na etuam eti chairman edema Veterinary Council of Ghana Professor Sherry Johnson wono ene de sansemi atuvia no wachem se de veterinary doctors ne technicians no wo mu swa ye hia bebre wo Ghana ha na nam so amani pa bi so afasebo akwan so a wo mo abiebie what the sansemi to Jabra 2026 National Stakeholder Workshop so mo botaye ne se ye behwe na enu ahodo a ye didi dwuma de fe ne sustainable animal husbandry so wo Northern Ghana ho ene wode afutuo ene akwankyere yi ema ye nyina se yemfanya adwuma na ebetimi aboa. There's a bit of confusion in the system where everybody is called veterinary officer, but veterinary officer is a designation for the doctor. And so a lot of times they say they have employed 200, 300 veterinary officers, but the doctors are not being employed. The universities keep churning them out year by year. Since 2015, we've had many vet doctors trained, and some of them are at home. In fact, a number of them are outside the country because when they wake, they are not getting employed. We've had UK take about 50, forgotten the other 2 countries that have come for our doctors. So there's a huge gap. Doctors are needed in the field. They are not there. We have the technical class, but we also need the doctors, and they are home. Ye hia a doctor for no madi dwumai e de aboa emuai na wo system ni manase wo dada no wo mu swadodo we ye Professor Sherry Johnson we ye chairman edema Veterinary Council of Ghana won kasa ya Sompa kase bo ye de somo anopai kane no enana ye kase ema de wo matena ye no ejade nanso ene de emema timiyo a wo mo de won sapem wo mo bo no
ɛma so kura timi yo eyo ne yi ɛno na akwakoye ensan ho ama sese no wiase nyina ni abere se ɛma ne mema no wo mo nkɔ ne pepepe agenda equality ya bɔ ho dawura abo na emu ɛna head of operations edema head of production and operations edema accent and art ma major society edebe boss wa che se enyuma no nso pii wo ho a akoye mema nyuma nko a ne se ho nti wo ba hye ma ne den se wo monyere wo ho emfa ho ne de ewusua bia na waba wo ho mpem so obesa asua no wasua ne yie tituru ne abefo ene sua hunu IT no mo ne ho technology no yenkotwemra yenyo ne nyina na ugina mu bi na adoma boa ama baabia mema no wo no ema no nso atumi awura na yatumi akoye ne mu ntem. If you're a female out there, you should know your stuff. Okay. And also be confident, be resilient. Okay. Working in a male dominated industry, I think some of the challenges I've faced, just like you said, the stereotype and all that. But one thing I've noticed is that if you know your work, you know your job, they tend to respect you. And they tend to cooperate also with you. So, for instance, everything I know, I learned it on the job. I come from a totally different background, but then because I'm able to work with the mastercraft people, they taught me, and I have built it to become a manager. And to do no one who cry and fan to her say, and Emma P. Yene, Mose, Utimi yo, baby, a me court no walk could be an Indiano, Oceano or Bravo Edmund, and on our one upon Nissa Hunty, a man so more on Hososa. Na doma boa ode wa chekọ workshop ho no na wonso usuasua bibi every wo mo ho nyese ono wo mo twa yonko keke we maame joy society ya wo ye head of operations edema accent and artifon Meka wo se Sompa kase bo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra se kase cohabitation ene se nipa mienu a womo ete womo da ebom womo wo nanso na emremu no they are not legally married na se emremu no yen kan se womo ya awarefo se be a husband and wife na se ye cohabitation ti oba bi ni bemate edan ba kum na one ne da ses ekoso bibia koso na se cohabitation no eno no na no na mpanifo hwehwemu bi aba bonten che se sa cohabitation ya oba ne bemate wo bra bema ne nya wo ba ne ho ade no etre bia ne ye kokomia mia nkrasi ni nkronkasie mu ntokro mu a na ekoso pa obo na bema bi no ono oba ate one oba na wo beye du esusu no nko hu na busuafo enye ne ho ade sese wo msi apagya adu school mu universities ahodo no na sa cohabitation no abamu emanyiwa bebre so wo mu ko school e wo suapon mu a wo mo ne mema ne te ene wo mo ko na eno na POS Foundation si ehu papa ese de ehu ne se enam sampona twe na ekoso no bebre na eha wo ma desua de ye friend domestic abuse etu behu na abayiwa bi na wote be ma nchen be ma no se waye ade bi na ne nya no obo na sum ofuro nso wo lectures enti na desua nyina na ye basa entokwa basa saa de no ekoso papa ewo oman no public universities ahodo wo se ebiti say University of Ghana, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, University of Development Studies, University of Education, Winneba, University of Cape Coast, cohabitation koso. 80 Post Foundation for Eddie Ababon team or president or Jonathan or say we swatch them say Eshishamona Abano near me free mu banana or dane sexual abuse na woman named Diama say I could do say and maybe a chum buy you a credit or school nanka hostel and what here and I say be a dom and or we are no according lectures na say dear akoba say woman to chat a man chain a no mu free school and memory be bro womo ebi mu no mo da ebi mu hye womo ebi abrabon ayebasa ne no and womo chi abata ne Ghana fo nyina. When we went to the schools, we realized there is cohabitation. You give your children money to go to school to rent, and then they cohabit with their boyfriends. And the boyfriend release money for them to cook, and they don't cook, and it becomes a problem. And now they play the role of a man and a woman. And where the woman decides not to cook or do any house chores, it becomes a problem for the man, and they get assaulted. This are happening in our schools. For Winneba and UCC, for example, cohabitation became a big issue. For Tech, we've realized that somebody has lost their life. And then for Legon, we've had several lecturers dismissed. So the issue of sexual harassment is a very critical one. Students must be allowed to go to school to study. Yenyan kwadano no womunko school ensua de
was a KNUS ya buy will be with frim and I'm bemo and tieno. It would your walk round and abba. And almost one drew when the band so back could be say, ya bunwa. The enemy say, and Kodako University and no more quacos, they say, a dear now benti and quadanete to man chan womako school. Na a sexual abuse, but domestic abuse. Ya bua binuma mo because at a degree na wakwa penunko biasiano, not degree the Kurana and Sanka. Nenam so na gender specialist, I was a man and member, as it's a muye, dear mammy Mercy Catherine Jabin. Wanunsu echi muse, wamu was adiamuno. A dear Baku a tete, wamo pie, nipan woman wamutiano. A quaya. I think that it's hard to say, but that is the painful reality that our society and our culture tacitly condones. When I say tacitly condones, what it means is that we don't take it seriously. And so when it happens, you can hear comments like, what is this? What is new about this? It's not strange. Are you the only one? Now you want to talk about it. But it is a big issue because consent is consent. If the individual has not consented to anything, it is wrong. Enti ebetimi abaso oba no ne be ma ne tie. It is a be ma ne person ne da no kase wo mpene so kra no a. Hye wo hye ne da no etia mra. Esese ye kase tie enti mankrofo nka say oh say de ye normal e de ewo mu ano no ye normalized nonsense. E ya de ayaje atomu a achia. It is here na yetene no we a gender specialist Mercy Catherine de Jabin one ne kasa ya sompa kasebo ediama o meka mo se sompa na wutie kasebo yi afri na kodwegye si company limited de ko ba simpri mo be maba wo se enado apply wus ahodo building wire cement iron rods and roofing sheets ahodo na kachi ene wo se wo pe quality building materials na kodwegye si company limited nchen ena wubenya na building materials ahodo no enye no nko no de be ma wo free consultation so eye adwuma na free consultation ni nyina ne se ye be kire okwan ye fa so esi dan ni asa de free delivery so na ye de aka ho na kodwegye si company limited ni adanse ho ne ma papa ni na kodwegye si company limited ni wo be maba wo ginemu ankasa mantam dunsie ni nyina wo jana na so a wo bo adwuma eti frani se si ana de ho bodonto be sao na 2026 na akato na bro na ba wiye etifo na mo sisi ye 020 43 55050 020 43 55050 and 0244 419 393 0244 419 393 Nana kodwegye si company limited we ekuo ba simpri mu be maba eno no adopa fechire wo sene kakra odim se seria o wetimi san yare o nebom de enti a waka wani masiso wani mamu na se wadane abere wa by force ana se akokora by force no ne se won fa yan toothpaste nchuchu wo se wetimi asiri yi Leicester Ghana Limited yan toothpaste ne brush no e na no pe wunya wo de chi osia na wo sia ye fita wo de chi osia na ye serie wo de chi osia na wo sia ye kama na white ne de anopa ebobi ebi se obi wo ha na wo sene so asene wo de yan toothpaste etwia ete se de wonya washing powder na wo de si watade ye fita no atade na asene no sa na yan toothpaste ne brush no so be ma wo sena ye yero eni green no na ahye ase na yiyi ni nyina afiri ho na wo sena ye kama no watimi ajeja ho asete se AKOSUA ABOAGYE a wasiri na irritated demons no enti Leicester Ghana Limited yan toothpaste and the brush no eno ena wo hia se wo pe bia to asa wo nkran a 050 161 9588 050 161 9588 ena kumase 050 1390338 kumase 050 1390338 nana kodwegye si company limited we ekuo ba simpri mu be maba eno no medimafo herbal center Dr. Tamudasunie medimafo herbal center Dr. Tamudasunie yesi na awotwe foforo mu emfa yare enwuram emubuo yare esisi yare wukotodwe diabetes ni prostate ni ade ne hypertension no me say yare bie ni wa Dr. Tamudasu ntimi nsa jese ne yewuo anase ne yesie no se wuwu dia na asa it is Accra has vocal no say never say die until the bones are rotten has for kora de omusi wuwu kura na jese bones no ahye ansa enti sana medimafo herbal center e ka no bra na udru na trotro drivers and taxi drivers ni bom say poku ase mayira poku ase mayira poku ase mayira poku ase mayira hey na se medimafo herbal center no na ne dan na si ho no obi busam se AKOSUA na eye mansion na wodamu anase eye hospital anase clinic nam se hwe eye clinic ankasa na sene ayi wo hedan na efe no sanso na yare sanso wo fe enti na yare san wo fe e na ne dan so wo fe
ena Dr. Tam da so na so ne ho ofe enti wose bra na onyame ne yaresafo ne momasase we so de Dr. Tam da so no wofa ne so asa wo yare a omanfo dodo no akogya yarehwe e wo ne ho a wo mu edi ho adanse se wo won kran a eye poko ase mayira ena kumase ebua kwa agogo fra Dr. Tam da so ne dom e wo 0244 774 282 0244 774 282 and 050 072 7215 050 072 7215 Medima for Heba Center Woodima for Hornoa make out say Ahoye Sumpa 106.5 FM Accra. Agye baby no kure ayesa mfnama no ewo baby na anope ma yenko sunwane west ho ebono mantemu opambo agyeman baby honorable Millicent yebo amankwa wo yemra hyebedwani no na bankra chepani ene drip coordinator na aka wo motama pama no bola asi ho be semfinsha be de ohoni a adehye na suhu ano wono makwa kotu na honorable Asante Boaten bra wone opambo agyeman edi nkomo na obeche se sa bolai mempene dada nyamefa ne krense ya tamese penso no wo mutui efiri ho asa bomma finhia be dunani a kire ne eda so pem ho matimamufo asuhu a no nde wo ho se enyuma bi ete sa no gichine ye ba aban mu enti wo beka kire adehye no se wo mommo abosopa enta wo no machi Awahaya Sebuchakuya. The last time you two ball away, 2012, late Professor Mills, named person, you 14 years in Yintuda. Nayan say, as a ball away, and I say, Ahudia and Kukuma, and Mahoding, and you did not obey here, say, you bet two ball, now Ama Nipa Hine Hine, we are there and Yamabiano, and Kofa Yemibia Soma, and you know, not maybe I am what I say, it may be a man. Ha na me pese me start na me two ball free ho na eko oma obi ahu se NDC ba tumi mu a aya atambia no ye ne be boa nipa nyina anye ne be boa party no nti sa ball ya agwo ha 14 years ni a na mfie du na ni a obi antu da no na me pese me ne ye me botai na me two free ansa enti honorable Asante Eboa wono ena ye abankrache ewo mpotem ho ene wo che se sa asabia bora kase na esi ho no no wopeso wotu na wode hye abana ne onyam na yewura Alhaji Baro wono so ena empotem ho no wo ye drip coordinator wo mo de drip machine ne kokotu yi no wo se ebi no mo se drip machine no kura anya adwuma ebi kura se wo mo de ama ahan ma ebi no de kogalam say site nanso wo bo nnwuma bi kura wo mo de drip machine ena ayo edi juma nya wi nko na bi se nkomo na eguso aye di no tuma drip wo na boko biso achiro drip machine na ho den ba bia nya ntechima asam eye na famodi na ye mo se ebi nim se machine se no esi wo men ka bi chiro biso atere ye drip machine na ekutwa ho akwan nyina ye atenara ye de konkonko biso atere ye twekwan ni nyina atwa ya kosi kubakuma a biso atere na ko ho abro ndi edi sam na drip machine no ye mpake yo na no ada ote eduma so akwan drip ye fix ye nyanya 1 week para drip machine na de ye sa aduma wo bo duma se time kwan no drip one na di class akwan abronya kwan drip na di class akwan Berlin top drip na di yesa agbo nyina kobedi tima kwanta drip na di yesa ona wala Alhaji Baro no wo se trafo na se me dance ni ewa amano ne broni kurom won so broni kwa yenhu se ye mane no we de ejina ne na ho pe one opambo agyeman so mpa sunwane ne di nkomo yi bamre hene a ono ewo tachiman wotena nadwa so no emfie dumiensanie wasanso etuntu hene na se abrafo hene eno no nasema wodi atodwa ne se ebra fofie kese bayere afahye ekoso no ena wo shefa no na bamre hene kiremu na nasare bafo otoso mienu wasaye tuntu hene na sa abrafo hene ewo tachiman traditional area editudwa se onyame ne na diniye pa emfie dumiensa ne si adwa so a watimi asom no na esefata se woda twedi ampo nyankopon asese wone no adiniye wode aseda emu oduro ema na ose adeyo ekonfi ameyawo a wono otoso enan woye tachiman man hene
wodana se se wono wo ye bamire hini wotimi ma ne som na osan so eye abrafo hini e wo eye Techiman Traditional Council ho na nasare bafo otosom yenu wone sompa Techiman etwetwe nkomo ene wo bo amane se mpumtuo bebre wo ho a wo pese eye adwuma na hotel bi a wosidi ama na busuafo no wo mo da na difiso nim se mpumtuo de ehia de ma wo bi esese ade hyi nyina hwese mpotamu bi o mo da no wo mo so betimi de aye adwuma na kromafo asetena no aye enika nzori won ne ba na hu ne se onye bia leader bia do ba sa se do to ade bia no e se o legacy ade bia mo be hia ne pa nyina o wiase enti media ko my dem bebre my hospital my community center tutu so nyina be kan ya baba mini subasi school ase KBAP my market my company my technical schools my damo mo ne ma bebre na my ana police post ana masansi police station kaza ana masansi police headquarters ya o za damo ya ni na o ba mini sa so ana ne deke Bemre hene our sanse tuntu hene what Techiman traditional area and asa brafo hene wo hono won kasa ye ya empumtu ahodo a waye no wo bo ho dawroma abena ta jamfua amono o wo Sompa 106.1 FM Techiman Sompa newsroom wotintim ya enkranfo nso ede asom ye ne yade hye ene ma yenko wie nsem no nyina wa amano ne na eno nso ye ko Hawaii manum ho eho sade ye hai ensuo yiri bra sutoye na ba ye fa nipa be de wo ho ma mpani mfura lupre magana fo ye kasa ho ano eho nso ebiasi na wo mo de ne de nipa wo mbesu sisa fa wo mo no nye nipa kuma na so wo mo akenkan wo mo ntimi nkire se nipa du na ewu o nje so nkwanhia bi kura nam so ema kwan ne bi te senka overhead ne flyovers ebi kura bugun mu ma ekowie no nkwanhia si ho ma kai ba ko de kura on beka se ho kan ne no na mayor ya wo ho kimo alamenda wode boso no wa chese ampa wo mo bo won ho ban pa e wo msa wo ye esi no wo mpesa akra beto esansa adehye wo man no mu no ene o man na japade endi se sikwa ko kura na ensuo ne de beko de friend se Harry Green Lala no wo be fa de akwa wo mfa nko na mom akra ne de wo chibi kura akwa wo mbetresi no wo makwa akwaje na ba betena se esanse eno na ye wo mo daache sika ko kase no eho na wo mo benya emu na sesei wo mo de flight mako wo hadu okono wo ma postpone wo mo nyina tu anka na wo mbetu echese mo bia enya adwuma sesei ente sa emframa no bo efa nso no so saa na nso tofem wie munye enti wono ma ene meeting bia anka wo ko oman no kra na ye de kira jayansa kopem se enema ebetime atoye na enema totomo nso a amane bia wo akire no wo mbeka kire sompafo eme ye de atotiefo anim wie etiefo kwantinti bia kopie kotia ensamo a ye de sommo anopagedi makotine bi ene se Veterinary Council of Ghana wo mo chairman na se dwemtenani Professor Sherry Johnson edi atodwa se no quack doctors ni bebira ba be wuram a wo sori a emoa se nkramai se okra na se de obetimi aye ho adwuma na o mo gi nkrofo nsam sika enye no kore enu nti wo mo hia a doctor fo bebire o betimi ahwe mmoa na aboa ama wo mo dwumadie akonkan Ghana Meteorological Agency GMET fo aye hwie mu no se ensuo beba adechen ya firi na ekro e wo sirement fi ba bi te se girapa wa yendi tamale bole damango ene bogatanga na ligu nyina ya pra na wom nti adehye a wo ho no wo mo nyina ye na nadmofo nso mo aboso na Post Foundation eduhye mu bia babontin se wokọ public university se wo Ghana ha KNUST Legoni adea emayo no bebre tete mema nchen na bi mu ho a enna na ye de tete wo mo ebro eti yenya mankoda ne nko school no mo nye wo mo degree no na se bebre no a ama KNUST kra na no ba ko bi afirim na mayo no makotena mema nchen di ko school no si ehunu ne yehwe na yesi ano kwan Ascent and Art Womo head of production and operation ma major society and was say we nyina ekosue no se ukita wonsa no adwuma bi na mema mu kra na ade wa womo ntimi nhaw ubetumi anya so mfa so ntema no mo won ho eso ye ne de kase boiso mo no pay eyemme de nyame yehira no akosua ago aboagye ubetumi so afrem yakosua nhira menne me doba triple man agya apia
apam dada na efri Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM Adamfopa radio wo Paris France Doma Sompa Doma mesem Doma FM eye Doma Hinkro 100.7 Enkranza Sompa ye 90.7 Mensonom Techiman Sompa ye 106.1 FM Sunyane Sompa ye 98.9 Kingdom Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market ye Facebook page ni ye Sompa 106.5 FM Accra anasa Sompa Accra 106.5 live. Well, like it, no share. Now, when you are na YouTube, no see Sompa FM live. Your website, www.sompaonline.com. Obapa kitchen ne dom so Sompa takwa. Wamuso mu Sompa 101.1 FM. Nana ko Jesse Company Limited. Waton adensi huniyama. Koba simpri mu bema ba ebo ye chidom. Ama kasiye boy edimo. And now boy ye Leicester Ghana Limited. Se fa yan street paste in the brush ni chuchu sen. Ma wo se enye fe. Clinic ba ko pe. Enye wo Ghana. Ha ye friend me dima fo heba center. Dr. Tamu da sobra na yaria atse woni pedua so no yebehwe na yaboa wo yede mo nyina